Atetia ya athiriti a uria wari munini wa President Rigathi Gachagua ni mathiĩte na mbere na gũkĩrĩra thirikari ya Kenya Kwanza kumana na itua rĩa ica ikuhĩ rĩa kuhamurithio kuma iturwa-inĩ kamiti-inĩ mwanya mwanya cia bunge. Hizi vitu ambazo mnafanya kupitia kifua, kupitia kuvuruga, because you are just able to get numbers, you want to get the deputy president out, you want to get his allies out of office. Hatuko tunalazimisha kukaa kwa hizo kamati. Mimi nilikuwa kwa kamati kubwa kulingana na utaalamu wangu. Sasa nimepelekwa zile kamati za kupika na mambo kama hiyo. Sasa wametufuata, wanataka kumaliza ligi G, alafu sasa wamalize jeshi yao. Ni mokireire mutongoria wa bururi makiuga ndabatiĩ gũtambĩrĩria mbara ciake cia ũteti na Gachagua kuri andu angi o rĩrĩa akoretwo akiuga ũtongoria wake ni wa kũnyitithania andu na kurehe ũrũmwe. William Ruto has no moral authority to talk about the unity of Kenyans. He has broken his own house. He has chased away his political wife, that is Rigathi, na watoto wake sisi. Ni manyurũrĩtie ngeithi cia ũiguano gatagatĩ ka mũtongoria wa ODM Raila Odinga na President Ruto iria maugĩte cirongoreirie o kũguna aya erĩ endeti mũingĩ. Huwezi kutupa bibi na watoto halafu unaenda kusema kwamba unaunganisha nani nyumba. Ni mokĩrĩire thirikari ya Kenya Kwanza makiuga wĩra wayo no gũthiĩ ĩkĩhenagia mũingĩ na kũtũtĩrĩria ciĩranĩro citarakinyanĩrio. Umetuambia utatupatia Amboseli. Amboseli bado tunangoja 1-2 years now down the line. Uongo bado tunahesabu. Ndio hii Kitengela umesema utaweka siwa na maji within 2 years. Marĩtie marĩ taũni-inĩ ya Kitengela, kaunti-inĩ ya Kajiado. Ngĩribotera Inooro TV, Geto Wangari Maria wa Mũigana.